ថ្ងៃនេះមកលេង server private វ៉ាវលេងតែម្នាក់ឯងលេងតែម្នាក់ឯងលេងតែម្នាក់ឯងហែលឆ្លងសមុទ្រទៅរកដើមឈើនៅក្បែរនោះទៅខាងនេះវិញអ្នកខ្ជិលថែទឹកchẳng nghe chẳng nghe suốt đây cô mua là hát lên mà nè ai đó sao tay ở bên internet nhưng nơi ai chồng cả bên tùng này ở đăng vừa ấy thọt video lên tới nà đó sao ta thọt mình chồng này internet được nè xương có thọt lên đâu ai nè tao kia có mơ lên tàu đây phòng rồi nó vô mà cặp đầm chơi sừng tớ cặp đầm chơi và đầm chơi cả hôm thế nè là đầm chơi qua cả hôm ná kỳ học qua tật cruise chẳng nghe làm chơi cái qua tật cruise nè hai kỳ cả hôm chân mơ miền này khá dương kra steak mau ai dương vơ big egg mau ai dương vơ bịch thơ mau mình spare này nè bắt chọn chơi thử ra suốt đây lục cô chẳng lại chị mò vô một cái tới lươn dạ quấy bí bay buôn chị khó hơn cho làm hòa bị bay buôn chị cà vé trên chị bay buôn đại lời ní dương chị mò bây giờ mà pra chung nó chơi vì ăn bị gió thì pra bên đây ăn bị cặp bóc vì ăn lươn để chị mò ban được ra về nè lời ní dương ra vì mà đâu thiệt máu thấy dương ra vì mà đâu thiệt máu nắng chăm pena dương phải nhảy về tí chăm dương bắt cho tam thời lớn chưa sao mẹ bắt cho là bắt chưa đây hoàng ngay nữa vậy lên đừng lên mãi lên cái chân là hột mỏ xuống đây chưa đúng ở tại sao sẽ chưa tê thì lời ní những cặp chơi bằng thêm tiết máu đầm bay tục ra là bị cào tiền hello đang chơi nàng ơi dưng lên mẹ vậy mẹ ngay hai nè tôi snap nhóm vậy mẹ này tứ làm bay cặp mình thôi hiệp hấp sócនៅក្នុង video កុំគិតដើម្បីវែងឆ្ងាយខ្ញុំមិនបានឈួតទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអ្នកទស្សនាវីដេអូមួយនេះមានការធុញទ្រាន់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយលេចកើតជើងត្បូងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាចាងឯអាជាស្រ័យផងនៅខាងក្រៅឮសំឡេងម៉ាស៊ីនតិចហើយដោយសារតែប៉ាខ្ញុំគាត់បូមទឹកស្រោចដំណាំហ្នឹងហើយគឺស្រោចដំណាំដំណាំនៅក្រៅគឺជាផ្លែត្របែកអីគឺពីចម្ងាយជាអីហ្នឹងកុំគិតច្រើនកូនសេកkia bài giờ còn lấy nhầm cặp mà thể cứ cặp vô cặp bùi viên là ngồi cặp vô mà thể cặp bùi viên cặp vô vậy mà tí chết đằng cặp vậy mà tí chết đằng để cái lấy nó sót lo mày thật ra cái lấy nó mỏ
ខ្ញុំចង់ធ្វើផ្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងកន្លែងហ្នឹងស្រស់ល្អណែក្បែរមាត់ទឹកទៀតសម្រាប់ចិត្តធ្វើផ្ទះនៅហ្នឹងអូខេឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់មានផ្ទះទេយើងគាត់ប្រមូលអីវ៉ាន់ទុកសិនហើយធ្វើហឹបមួយមកដាក់អីវ៉ាន់កុំឲ្យណែនខ្លួនពេកនាំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃឥឡូវនេះខ្ញុំបានហឹបមួយដើម្បីដាក់របស់ដល់កំពេចកំប៉ុកដូចអង្ករកំប៉ុងហើយនេះដាក់ចឹងមកតិចទៀតវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក្រាស់អត់តាន់គ្រប់ទេឥឡូវហ្នឹងធ្វើអីទៅកាប់ឈើប្រើសិនអញ្ចឹងអានេះធ្វើអីគឺហ្នឹងហៅអីអូ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 បានអីមិញវាតដៃអត់តាន់សោះសុំខ្លាចហើយអូនេះកាប់វាយកលាក់បោះមកហើយកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយរត់បានចឹងឯងអញ្ចឹងទេអូមើលណអ្វីហ្នឹងដាំអំពៅនឹងជាយទឹកហ្នឹងលេងទៅណាដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយទៀតប៉ុកហើយអាយ៉ាធ្លាក់ទឹកធ្វើទៀតណអត់ដឹងធ្វើអីនេះកាប់ជាមចាប់ហើយយើងធ្វើអីទៀតណ6បានទុកសិនទៅណទេបាទមួយហ្នឹងបានអាខប់ផលមួយហ្នឹងយកទៅធ្វើអីទៅណែធ្វើអាហ្នឹងមើលនេះអូពណ៌ស្អាតមែនគេធ្វើមិនទៀតអូជីសាអូអញអត់ជីហ៎អញវាយអូវាយបានឆ្ងាយអូអាហ្នឹងវាយបានឆ្ងាយអញ្ចឹងវាល្អរឿងមួយត្រង់ថាយើងមិនបាច់ទៅក្បែរវាណយវាវាយយើងដែរទេនេះឯងបានហ្នឹងមកពីណាបានទទួលមកពីណាប្រាប់អញភ្លាមបានពីណាប្រាប់អញភ្លាមអញអត់ប្រាប់អញវាយឡាអូចង់ទៅស្អីថែមទៀតនេះតាស់តរលាងជីកថ្មជីកអីយើងធ្វើដំណើរទៅរកអ្វីម្យ៉ាងធ្វើដំណើរទៅរកអ្វីម្យ៉ាងហ្នឹងហើយគឺអ្វីម្យ៉ាងអូយល្ងឹតបាត់ទៅហើយអូចង់ញ៉ាំបានដាក់ Night Vision ផងហ្នឹងមើលមិនឃើញទៅឥឡូវស្កប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងសិនណាចាអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិននឹងសូមវាយខ្ញុំងាប់ភាសាបាត់ហើយហ្នឹងអូយងឹតឈឹងមើលអត់ឃើញទេនេះអើយខ្មិចឡើងជួយផងនៅណាផ្លូវនៅណាជួយផងខ្មិចឡើងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងសិនទៅដោយសារខ្ញុំងាប់3 4ដងហើយងឹតពេកមើលអត់ឃើញទេចាំខ្ញុំលេងពេលថ្ងៃឲ្យមើលម្ដងទៀតយេខ្មិចឡើងហើយខ្មិចឡើងហើយវ៉ាវ